same information esiyibeke ebudedengu iyona lesicreate inyanga ezama fake. They are using the same information esibanikeza yona. Ithina esikhanda labantu. Sasa labantu laba they use that platform with our information esibeke wrong ukuthi beyise thina futhi. Balimaza isithunzi somsebenzi wethu because bonke abantu benza igroup bathi bayathwalisa. You can't tell me umuntu ongakaqedi no 3 years ayinyanga athi useyathwalisa. Uthi uyempela umuntu ukhuliswa ubani because inyanga nenyanga there is someone behind you. Mentorisha. Yeah, mina I have my mentor. I always had a mentor. Mina inyanga zami ezangisase zashona but I always ngiguqe ngamadolo ngebantwini abadala which I'm proud. Mina ngiyona lenyanga ethi ngizokufihla ukuthi ngase zofly. Understand? Mina nginabo abantu abahlwempu othi mawubabuka ngokwempilo engiyiphilayo mangibabuka ukuthi othi mina ngiphila ngcono kunabo. Athi ngiyaba recognize because there's something engayifunda kulo muntu. Sure. Nginamakhehla mina engazi ukuthi angikhulisile ebunyangeni kakhulu. Ngiyofunda ukona futhi ngiyoze ngiyofa because angikaze ngiyibone ngimkhulu. Iproblem yenyanga manje umuntu 2 years ethwasile senyanga enkulu. Ngeyimbiza nje ezu3 ekhemisi. Yeah. And futhi la into esibonayo ku social media ayizinhle manje izangoma indaba manje sekuyabona bosisaba ababova It's became a business. Abasebekubona bathwasisa fumuka bathwasisa silazi. Umuntu oneyinkinga zasekhaya ama childhood traumas odinga ukulungiselwa isinto ekhaya thapha hlawulwe kulungiswa ibongo wanthwa nenkinga angithi manje problem ila esibhekene nayo. Umuntu uhamba yothwasa mayothwasa bafike bangamfundisi ukulapha abantu afika thwase aphuma ngazilutho. Inyanga yakhe iya order umuthi ezolapha ngawo ayiwazi umuthi naye aphuma thwasaza ukuthi umuthi uya order la ilapheni every day ifunda into entsha uzofika ufly ephethwe isifo esisha. Yeah, I need to consult with amadlozi. If amadlozi akho ne relationship strong they'll always give you a way ukuthi umuntu angasizakala kanjani. Mina ngikaze ngibe uthi ngiyazi ukuthi uzokusiza kanjani. I always find a way ukuthi ngisiza kanjani after we consult. So I've never ngicabanga ukuthi mina uma uthi mina manje ngingasiza kanjani ngiyakuthi ukuthi ayifike ekhaya sikhulume esibhekene si check ukuthi soyenza kanjani ngoba nama ngazi angithi Facebook amadlozi asitshela iproblem ilana ke hamba lezi ngane zabantu ziyothwasa uma ifika ithwasa abayifundisa ukwelapha bayifundisa ukurecruit because sekwi recruitment lento enzeka la ayingempela sekwi recruitment mawufika kulabantu the only thing abayikhulumayo unedlozi ufune ukuthwase unani abakhona ukuthi mina personally ngisho ngafika kumina ugroup ethu idlozi ngiyakubona ukutshela ukuthi because I believe ukuthi idlozi is a one on one relationship. Mina ufika kumina usuthi babdanzi njengoba ngafika kwena ngazohlola wangikhulumela ukuthi kuukuthi yazi ngiphuphe engigqoke kanje engathi nawe ukhona. Then sengiyaqala ngiyakubotha idlozi akho ehlaniphile ngingithembile ukuthi ngingakukhulisa bese ngikutshela futhi ukuthi mina ngiyifunde into mathwasisa. So mawuzala kwami ufune kwazi ube serious ngoba wena ithwasa mina ngithwasa mina ngaqeda into engiyenzayo so angikwazi ba serious ngawe. Mina ngizwa nginyamala inyanga yonke ngingekho mina inyanga yami yesibili engithwasisa isiZulu because ngaqala ngathwasa amanda owesibili ngithwasa isiZulu inyanga yami yashona ngisemcakweni ngahlala oliye ngithwasisa until ngesikhathi sothi ngiphuma angizazi ngoba inyanga yami esiphuphi sishonile ngihamba ngena zonke ikhohle. People knows that story. It was a painful story ukuthi inyanga yami yashona car accident ngasala ngahlala inyanga yami mina for a whole year ibekezela ngithwasisa mina ngifayela mina inkamba ngifayela yonke into because I took it as ukuthi khona i-challenge indlo zethu ngibeka kuyona i-discipline yokuqala ifunda lapho so I-understand umuntu ofuna ngimlandele mina ngento yakhe because mina namba ngilandelwa ngamuntu so if ngikulandele mina ngokuthi wena uzoba yinto eyiyona futhi kusasa yakho ulifuni wena sena so le recruitment eyenzeka la iyona into egcwalise iy'nkinga because these kids abayizangoma manje they don't even understand idlozi ukuthi yini yabo uthola umuntu ukuthi athunedlozi wazi ukuthi ukuba nedlozi uke empophomeni ugqoka amabhayi ukwenzani. Idlozi is too deep than that. Uthi uyambheka umuntu onedlozi there's some of them abafika kwami uthi uyambheka uyafika kwami lo muntu akazenzele usiko lokubikwa emsamo but lo muntu ubusy nama rituals uhamba izangoma. Ngimbuza ukuthi wena at your age ufuna nezangoma you are still young wena usadinga ukuthi uhambe nomuntu omdala moye enyangeni because wena umntwana womuntu. Mina le people ingane efika kwami mina lethwa ngekuthole onondindwa lezi ingane ezincane zizohlola kwami bafuna imithi yamadoda because I don't touch those ngesandla sami. Ngiyatshela ukuthi mina mawuzokhuluma nami ngomjolo I can't consult with namadlozi ngomjolo wakho because nama wama nguthi angiwatshela amadlozi nama wami uyangishiswa